Khasi Students Union Sngewkhia ke 8 pau ke Sngewkhia Halor ke mi Khubor baka Sorkar India ke don Thmu banti ya Uranium Napoh ke Jylla Meghalaya Ndregat bah ke kendu ke seng bat kinong yalam jong Sorkar Jylla 8 pau baka mdan setia ke bakumta Nakaliang usamna Ruben Najar General Secretary ke seng ha ke kendu bat kilat patai Khubor ho office terikam jong seng hajayau ulaong bahadien baka seng kelayu i ke Khubor ba wi menteri jong Sorkar India ulapan pau baka Sorkar India ke don ke Thmu ban klong ya uranium ndre ulaong habang ipet niki Khubor ke Sorkar Jylla kalong de kumwe kumta ulaong baka seng kam don ke shania ya ke kran kinong yalam jong Sorkar Jylla tar hadu baka seng kan da yo i ya ki kam Kata baka Sorkar ka di ban pas daka resolution hapo yang dorbar thawan ke Jylla kenang ban penisai shika Sorkar India ba ha Meghalaya da lele pinum yo banti ya uranium. Khubor kata kadika banikong halor ko isu jung uranium bar kabar habade bajongka emergency tenikong ni aikule ya ka ni kila pathak Khubor ba hadin bangila pini ba ka isu jung uranium kala khim yang hapo ko Jylla nakaliang jung phi ku kila pathak Khubor gunan kam ka ikhtiar jung phi ban wat ban ti bini halor kan dibenta bad ya ka bangila yo ka ngili ya Khubor bundaski jong Shillong time ba hadim kila akren bu union minister Jitendra Singh hakabadi bat kanika mat jung uranium ba lada ka Sorkar India ka Thmu ne kam Thmu banti uranium kat kum ye bingi ya Khubor kadon kita jung Thmu marba la tho shai ba la tho shai tu ba kadang it is in consideration kamut kadang don kata ka jung Thmu ba le se kila ban ti uranium bo ko Jylla kan galaya ti habat ibini bentapat dengi pet ya ki Khubor Napoh ka Jylla chui ya ka ke bo niki liang ki ministers nak liang ju chief minister balakran ki persya ya kata kamat ki ba daliliru kinum ailat bakin ti uranium Henry ke ipat bangilap nakaliang ju seng pat kalong dakhungpong ni ya kini niat sing ngilap ni shapi ba kadon kata jing the chaka apo domestian kidon ru kibriu jong Sorkar ki badang ki buju ya bejeng bar ki ministers ma kapor ki buju lek chet ki than jong South Khasi Hills ban ya kren kini kibriu ba ki di ban ailat no ban ti uranium ki terwai ki di song pisa ki bahe bat kum tatarter tekai kaba ni sutu hani ba Khubor ki barem ni kum kasing yung jubat ya kanya ka jutang Henry haka kani kapor bat ni mentala abun pelat kita ki promise ne kita ki ya kata ki jutang wala akhlei na ki liang ki nongelam na ki liang ki ministers na ki liang ki wi pat ba kaktin hi kam dan su kanu kador ban chukran chai halor ni benta kalong ba ni i bu CM ha kawi jong press release ong ba the word of the CM must be taken into consideration kemud biha bancanya ya kai bu CM ukra to ding sim ya kata daka iwe yurkom ba ngchunget ya kai kebo mu bengisanya uru ding sim ite bentar to endi hakani ka politics ngila mentep mentasi la beli mu la sha la beli duwe kemud wan duwe pat daka do ala menti urnya pat kalong ti ka kurwo bangi kwa ban patai sya Sorkar lingba kani ka kurwo kalong ba ikwa ban ong lada Thmu sya kumba pikran kamut pingi ya kidak kishan mar kumbang imentahi kindon kinung kidak kishan kabanikong kan jing ai junguk na kalyang kaseng kade ban pass ka resolution hapo ka assembly ban pingi syai ya ka Sorkar India ba hami galahi dalile rukin yo banti urunium namar ba bali ka Sorkar India bali union minister ulaban ong ba kadang laban consider ya kata namar ba hadu menta na kalyang jong Sorkar lesi kapat pini ya kan ka rai ka jongka ba ni persya urunium kidon ki statement bakila pini naki minister skipor ki stand ke ba dep ki ong ba ngini pet ya ka jingman jumpat ba kemuk lada umon pet ba banti inti lada umon pet ba banti menta ba isu kala kan klut ba la pini ki dakisen ki menta ki ong pat yang dalili rukunti tingin kwa asu ban nget ya khtien ko jongpi ni kwa ban i ya ka lada pi Thmu shisha ba pim aila ba pim aila ba ti uranium po ka Jylla ka chi pini kam ba se resolution ko ka house
ba kani kan long kawi ka message hapo ka sarkar India ba ngimla kun ka Jylla hi ngin maila ya ka sarkar India ba kan ti uranium po hapo Jylla jung ka ba ar kolong kani ka mat kamri tang jong ka state hindi ka dei ba ki autonomous district council bo likely ki autonomous district council ka ba jantia khasi ba karo tekini ki likely autonomous district council ki ha pass ka resolution hapo hiye Nomor ba uranium undan tang hapo khasi hills hapo southwest hindi uranium bel udan hapo hadu chajantia ru shagaru hills bat ka jinti hainu nui benta kan affect hi ya kan kata hi ya borok ka Jylla borok hi te kani kadi kamat ba ki autonomous council ru ki di ban Sngewkhia bat kham tam ne mengidan hapo ka sik schedule te ni don ka an ka bakar pang namar ba hapo ka sik schedule kamut ka jakar ka di ka jungi bat kimar hapo kandoru ki di ka jungi kamdei jong ka sarkar India kamdei jong ka sarkar Jylla hindi ka di hi jung u nong shong shnong ju pat ba hi ti kadon kala inti bakila pan am ila men hakni bin kindu UCM jung ka KHTC ila ai jimun bodi ban tersat mo tai kindon ba lesi kinu kinu ki break ba thi jaka shani ba shini ki jaka baru uranium kinumla pat bandi pateng ya kata shiki company ne shiki we ki break ki ba Thmu banti uranium nomor kat kum ka schedule hi nila Hindi haju poru indon itai jingting jing sweet na marba hakabadi bat ka national security lesi dak sarkar India kaman lesi dak pengkelapat dak umiru ya kaan mar kaan ka e ka balong menchwa ba ka e balong menta ka kila un pengkela hono hono hapo ti ka kerwo cha sarkar India kalong ba kenmau ba ka federation of Khasi states ngimpat ya sign ya instrument of merger na kata ka merger agreement Henry pidang shu annexing lingbak instrument of accession. Te hadu mentaru midang dehi tagi sovereign princely states. Te lada ka sarkar India kan kli ya kan ikamat uranium hapo Jylla Meghalaya te nakaliang kaseng du ni hapan berkat pat dakiwi girukom namar banginumla banlong kita kilang kenya tang ta ka bha kamyat jongkari India. Di ini di lihat apa habri ki explication ke ada yang beli don kita apprehension namar ba ka baningkong chua kidan ka tu kan ki bre ki badan ba ka sarkar ki balik ti support domestic pa ki ki jaka ki badan uranium balik kendu ki bre te kinte pat ki bre do ka domestic ba ki ki jaka badan uranium kidon ke jingde ba kidon ke jingde ba kidon ke jingsanya itu Marmar masih kontak kita penting. Hadin bangila token na kipat manu kita ya udita. Kalau dengo ba kita kibri kita hapo ka kita pun makin kini kundal menunggu official status kini GE do ki shong ke dia di yang bet but ki ministers ne hapo ka secretariat ni ki man hapo iko penlong ba ka direction basic ala amuan ni kabar kalau ki kumba kada tibhi ki don ki emili ki marin nampo ki ba pher basta man ki jaka kai ki ba penong ki ba ki ki jaka site kata ada ki ba ni sen na ko ba site kam don ki hadin ba ni la sile ki explore ki mining ru agriculture na karab kare hasti kayap but kata tu site na kata tu site ba bet Qatar kan di possibility tinggi don potential ba beli ki ba ki jaka Nomor biru mentaba ni ke jinja hapo istede haba kibriri ki junihi ki jaka na ki nusus itu betul ki di pada hadur bahe kismi ki lastu ba limba ki masno ki la ki jaka jadi si ki pati ini ki lati ni la no ma ki lati jaka na tadi ka publik opinion ka don antara si di ini kan ini bang wan apa apa karena ni ko are iki bro na anti di jaka di kiru kali di kumulakannya apa ki komplit tidak ini buat kumu juga itu nanti Napoh ki dan ki Andre Vijay ki research scholarship ki research ki habri berarti hai
ki snai ki documentaries ki publish ki papers ni kita ni bro ki brief bo om ki di na CBI ki di ni ki bernium ki om ki sangat kata ki sangat kata jadi itu ni kita ni ka don te ba kalau peluang ba ka don kata ka jile ki di cakap ba ni mo ba ni ba cakap hadu ko ba kadang kadang don ketika office juga ini hapus langsung kemudian ke isu uranium Khuborjylla kan pecah. Data Sorkar usiam buang ba dalilir min ala tibin na kata office kam sa tera mun purpose kasar purpose yo te office ba ka bin te haba ka kanu office ka don te haba terikam dengan terikam ko te haba ba fit min ala da fit Thmu shisha ba film ala ba ka uranium min ala tinti uranium Khuborjylla when ya kata office ini ni pun langsung Haju Haporu pas resolution Hapo ka assembly dan finish ke Sorkar India dan kalian ke state government dan kalian kita doa nasional ni orang yang ini. Satu. Betul jangan stay itu monobotir itu lagi mengalam nasional itu. Hendak impat dan empat karena ka in return muncul orang bangin finish itu. Nomor kumau nala abatai ini kejing led kejung ki satu ile seki. Kau mungkin kelam ya kerteng kejungki nilai segi indino kan kalau esam don tan marba marsendek ja kaniru kidan kitu kibri kilawan fu ini ba tos ini ko kendu yang ini ko ban kendu kini ki in khung Shillong mat kibadi ya la kacung bri ni ko hi bangin nan kacung ma indre ai ko ni birang wa tekna le si ding yo kanu ka ki kot ne ki bata ne ki ba pi ba ka don kata ba don sha ta jing ri thiet tingin sap